эже бүгүнкү 47 жашыңыз куту болсун. Өмүрүңүз узун болсун, денсаулыгыңыз чың болсун. Дайым ушундай улдарыңыздан урмат көрүп, кыздарыңыздан кызмат көрүп жүрөм. Бул белектер сизге балдарыңыздын атынан. Sana vereyim şarkaylanıp büt alan Tarbiyаңыз бергенсиз жакшылыгыңыз сыймакын көтөрүм. Ömrüm ömür olap senin yürekten susun vereyim. Apa apa günüm ayım köp yaşağın Amin. Hakkınızlar kesin. Kamperim bugün kurban gününden kelimimden kurban günü kutlu olsun, ömür olsun, bal çıkarsın, vaktiler oynayıp bizim namayızda yüzcarık olup cevapsın. Hakkınız kesin. Men mereytiga mende prezident sizlar xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat. Men uy-joyim bilan mana kuyovim bilan tinchlik amonlikda, biyligi yilda densoqlikda, molchilik tinchlikda yashaylik. Baldarim baxtiga ko'p yashab, baldarimdan baxtli umr sursin. Alsa degan baldarim ishiga egilik, tuqqanlarga baraka bersin, eson-omon densoqligi toza ishlab kelishaversin. Amin. Rahmat sizlarga. Sizler jamoatchilarga yaxshi iyiliklar, kishilarga har doim yo'llar shunday yo'llar kishilarga o'ngdan kelib yuraveradi. Amin. Hakkınızlar kesin.